Ese waba uzi ko filime yitwa Sinners yasohotse muri mwaka wa 2025 ndetse ikaza kuyoborwa na director witwa Ryan Coogler yaje gukora amateka akomeye cyane ndetse ikanegukana ibihembo bigiye bitandukanye? Waba uzi ko abakinnyi bayikinnyemo b'impanga bagaragara nka Smoke and Stark ari umuntu umwe, ariko hakaba haraje gukoreshwa ikoranabuhanga rya GCI kugira ngo habashe kugaragara ko ari abantu babiri bavukana kandi ari umuntu umwe? Nimba warabashe kureba ino filime ya Sinners ikinamo umukinnyi w'icyamamare cyane witwa Michael B. Jordan, ariko akaba yarakinnye muri no filime ari impanga cyane, cyangwa se abantu babiri bafite amazina atandukanye, umwe yitwa Smoke undi yitwa Stark, waba uzi byinshi yaba yarakoze hano hanze? Ubundi busanzwe ino filime yari ifite budget cyangwa se ingengo y'imari ingana na miliyoni 90 z'amadolari y'Amerika. Nyuma yaje kwinjiza amafaranga atagira ingano kuko yaje kwinjiza asaga miliyoni 367 z'amadolari y'Amerika. Gusa nanone ikaba yaraje kwinjiza amafaranga menshi cyane kuko bivugwa ko byibuze imbere mu gihugu nuvuga ngo hagati ya Amerika ndetse na Canada yaje kwinjiza amadolari agera kuri 280 by'amadolari, naho mu bihugu bindi byo hanze iyi filime ikaza kwinjiza miliyoni zigera kuri 88 z'amadolari y'Amerika. Tugiye kurebera hamwe rero kuri byinshi byakozwe n'ino filime yitwa Sinners, ariko yaje gukundwa n'abantu batari bakeya, ndetse tuze no kureba ibyagiye bibera kuri set mbere yuko ino filime isohoka. Niwitegereza neza uzasanga ino filime yitwa Sinners yasohotse 2025 ifite amasaha 2:18, ariko kandi ikaba yaranakinwemo abakinnyi bagera kuri 26 bose.